INP Mizo channel ngay na tu Songate in lo dam tlang hlomem le Christmas vuap veta kanan buai vele naknaka news kan rigu hlei thei chia lova engpo ni se kan man huna kan ti chu ang talhi in lo ngai thazelanga rigu hun tepo a om vele mayang chumo voin hi December ni som ni thole nia Christmas lo khleng tur ta na thatta ka inin buat sai chau kan bai seya tun lai khovel thilom zia kan ngai thla ho le thuak don nia Russia in Ukraine ram opatum te ala thunun hlei theilo Russia poisa robal chuan West sanction wanga atniam pertum athenga tukin jing khan 2.2% lain US dollar laka atlan niam le a maini som pakhat nuwa atniam bertum ni in US dollar khat hi Russia poisa in cheng somruk le pakua point pakhat pakua ani euro cheng khat hi robal som sari le pathum le poisa somnga le pali ania maini ruk nuwa atniam bertum ani amaro chu Russia poisa hi kumsang ni som ni pani chunga currency che thaber poisa hluber ala nireng achan chu oil mamo ramten Russia poisa an mamo wang ani European Union in Russian oil boycott tumviau takma se Poland le Germany chuan Russian oil le an lo dil renga Russian oil company Transneft chuan sang ni som ni le pathuma tanga leiturin Poland le Germany ten oil le yan deal ti company how tu chuan Russia 24 TV ril ni in TASS news agency chuan soi voin December ni som ni khan Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine ram lak sakatum na chu ala har satle thu soin Ukraine ram mun pali te hi thunun a har sahle ni ati Ukraine lampo ral thuam tamzok nen tran anla thei vezela Russia hian chuti mayen Luhansk te Donetsk te Kherson le Zaporizhia te hi a opdon lo ti achiang ta viau mai December ni som ni hi Russia rama Security Services Day ni in Putin chuan thua soya Russia ram ri mai ba ka Ukraine ram an opto te chu nasazo ka veng him turin asipai te atcha leni September thla khan Putin chuan Ukraine ram mun li za som panga zet oplen turin alo puang to a amaro chu December thabul khan indona hian hun reizok a o tur thu asoi le a Russian force te an che tha em lo tinani Ukraine mun palia Russian security agencies te chu an che hlei thei meu lova Putin chuan ti hian soya nia tuna chuan intan ala harsari anyang Donetsk Luhansk Kherson le Zaporizhia din mun hi akhir hlea malaka harsa hle tina soini in Reuters chuan aziak December ni som pakua nimin khan Vladimir Putin chuan Belarus atloa kumsang ni som pakot nuwa atlo masak ber ani Putin le Belarus President Alexander Lukashenko chuan inlai chin na thatak nei chhun zom zel an du thu an soi vevea Ukraine chungchang ero an soi ridu ta chia lo December ni som pakotu khan Russia chuan Iranian drone kamikaze mangin Ukrainian energy mun pui abeinul maya Kiev chuan West ramte hena ral thuam tamzo adil ve ngal niruk chunga atum thumnan Moscow chuan air strike nein Ukraine air defense chuan Russian drone somni le pariat zinga somni le pathum aloka thak sakani drone strike awang hian thian omlova building ero pakualai achele Ukrainian Atomic Energy Agency chuan Russian drones te Mykolaiv region South Ukraine nuclear power plant chunga an thlok ti an soya Russia chu nuclear plant be tuma anpu December ni som paruka Russian air strike kha Ukraine invasion na air strike turu ber nia soyani Ukraine mi pui makta duai telin water supply electric an nei talofa an din mun hi kher hleni Lukashenko le Putin in mu thu hi
Ukraine tan chuan thubeng ver deuh mai ania Lukashenko hian Ukraine rama sipai tir lu atum lo thu a soifo na a Russian ramri an ven pui mai rin na hi alian chho ta hle West ram te chuan Putin hian Belarus chu indo na zel lu atum ta hle ne nan nga ya Kremlin ero chuan he thu hi ala pha hle ani Russian news agency IRA Novosti chuan Ukraine indo na Belarus tel tur anga soi hi thubul bal nei lovani ati Putin chuan Russia hian Belarus ram hi Russian Federation noya seng lu atum lo atia policy lama inzom na mai ania arampum puilak tumna a omlo atibok October thla khan Russian force te Belarus a anlut ngeya voin thlengin an la oma Belarus President Alexander Lukashenko po hi Putin thlop na wanga president ve mai ani UN Secretary General Antonio Guterres chuan Ukraine buaina thuwa in biak na hlo tling tak a om thei arin lo thua soi tun din muna hian boruak thoveng tak noya in biak na om thei turin ala langlova be seina nei lo khop mai ral thuam manga in be na hi alakal zel don ne na langzo nakina chuan din mun khir tak noya lo thei lova in biak na kan la nei angai jok mai thei ram pahnia tang hian in biak du na lam hi a om kalamulo ati China le Russia ten joint naval exercise an nei vele ta Naktuk December ni somni le pakhata tang hian China PLA le Russian Navy te chuan East China tuipuya joint military exercise an tan don ta a he thil hian atum ber chu Russia le China in lai chin na thuk zo ka siamani ti in China Foreign Ministry chuan soi December ni somni le pakhata tangin December ni somni le pasari thleng exercise an nei dona Shanghai chimlam Zhejiang province vào kama Indo nun chan an zirle dona ni ti China Eastern Theater Command chuan thu chua an siama ziak Moscow chuan ral thuam hol tak taka chop dona mel ma submarine be dan an ziranga atak takin misalan kap don bokani China chuan destroyer pahni petrol ships ral thuam phur tu long lian aircraft helicopter le submarine te amang ve bokang Japan chuan June thla khan Japan tuipui bul naya Russia long pariat le China long te an om ti lo soi to a Ukraine invasion atang hian ram pani te hi anin po ta hle ni na lange China le India ram ri lam bo ruak thar a om ve boka India thian tha Russia chuan China nen military exercise nei alo tum ve mek boka Russia hian tu zok hinge mo thlo patum ni riat a har ta hle mai Indian Defense Research Organization ISRO hmasawnna lam kanan tar lang tel boka nge Indian Defense Research Organization ISRO hian kum ngaliam ta chung khan ram rang atangin satellite za som sari le pasari lai akap chuak ti Space Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh chuan December ni som panga khan Parliament a riat tirani heng satellite za som sari le pasari te hi ram som pakota ni in hetatang hian rupees crore sangkhat le za sumatho chua kani heng ram som pakwa te chu France Canada Australia Brazil Colombia Finland Israel Italy Japan Lithuania Luxembourg Malaysia Netherlands Republic of Korea Singapore Spain Switzerland United Kingdom le United States te anni Space Science le Technology lama India hi adwai lo hle ti hetatang hian alang chiang thokate July kha khan ISRO chuan official statement siamin Polar Satellite Launch Vehicle PSLV mission atangin rupees crore sang zariat le somnga suman hlo chua to thu an lo puang to bok ole khati zongkha tuntumata na international news le politics toy te kanan ti chua the ni mai sela ngai thatu zong ten
atop thlengin min lo ngai thak saka in chunga kan nom tak sitani